dan, dobrodošli u još jednu emisiju Psihologija uspjeha na radiju Poslovni FM. Ja sam Tanja Pureta, urednica emisije, a danas su moji gosti iz Siskita, Toni Frankola, suosnivač i direktor, i Željka Tičić, operativna direktorica. O svemu naravno ćete čuti još više od njih, ali evo sad za početak idemo odmah pitati Tonija. Toni, dobar dan. Dobar dan svima. Upoznali smo se davne 2006. kad smo u Ramiro uvodili SharePoint, kolaboracijsko rješenje za uspješni rad unutar tima i s klijentima. Evo, vi se bavite unapređenjem timskog rada u hard obliku, mi u soft obliku, i već tada se u vašem pristupu vidjelo da imate odličan spoj razumijevanja poslovanja i informacijske tehnologije, što je naravno ključ za uspješnu digitalizaciju poduzeća. Kako ste već to tada bili uspjeli? Pa ne znam, ja sam uvijek tražio u tom IT, implementaciji IT sustava nekakva rješenja koja mogu pomoći klijentima da nekako na jednostavan način pojednostave svoje poslovanje. Sad, to je, nekad su to bili SharePoint projekti, nekad su to bili neki drugi projekti, ali to me nekako uvijek veselilo kad nekakvo rješenje implementiramo koje olakšava klijentu poslovanje i pomoću kojeg je on kasnije, ajmo reći, uspješniji i može bolje poslovati i tako dalje. To je ono nešto kako sam ja prepoznao SharePoint kao Microsoftov rješenje tada, a danas je to cijeli niz drugih rješenja koja mi doduše više ne implementiramo, ali radimo s klijentima koji koriste cijeli niz Microsoftovih proizvode koji pomažu produktivnošću, popravljaju produktivnost, ajmo reći, u kompanijama i korištenje različitih alata te kompanije postaju bolje prema svojim klijentima. Znači, ideja olakšavanja poslovanja je zapravo nešto što vas je onda... Pa to mene najviše draga. Ja kad vidim neki problem koji se može ubrzati, automatizirati, ja to jedno čekam da to maknemo i da ubrzamo taj problem i da ga nekako riješimo. Super. Evo, i u tom kontekstu se već i u samostalno poduzetništvo se odvažili već 3 godine nakon završetka fakulteta, i to 2009. u jeku krize. Kako to da ste baš taj trenutak izabrali? Pa ja sam, iskreno da budem najiskreniji, već dao otkaz kad je se zahuktala kriza u Hrvatskoj. Tad smo imali ono ljeto s kriznim porezom, promjenom vlade, svašta nešto, ali nekako sam se odlučio držati svoje riječi, a moja riječ je bila da sam dao otkaz i da sad idemo u to, i malo sam se ja zapitao, ok, šta ću sad, malo je drama je, ali ok. Ignorirali smo to, mi smo tada bili orijentirani američkom tržištu. Amerika je puno brže prošla kroz tu krizu, znači njihova vrhunac krize kod njih bio 2008. Mi smo kasnili neki 12 mjeseci od te krize, tako da Amerika je već tada izlazila i mi smo ono što smo mi nudili tada primarno u Americi, u Sjedinjenim Američkim Državama, nije bilo pogođeno krizom koja se dešavala u Hrvatskoj tada. Aha, imali ste zapravo sreću što ste zapravo imali target tržište američko. Da, znači to je naša od uvijek bila praksa. Mi smo uvijek ciljali prvenstveno na Ameriku, zatim na zapadnu Europu, i to su dan danas naša najveća tržišta. Zapravo to su najrazvijenije ekonomije, kod njih je IT daleko veći, daleko napredniji nego što je možda to u Hrvatskoj, i to su od uvijek bila naša nekakva ciljana tržišta i nešto čemu smo mi stremili. Još ćemo se vratiti tržištima i tome što stremite, međutim evo, baš me zanima vi kao poduzetnik, znači naravno rekli ste da da ste tad dali otkaz i eto, odlučili otići u poduzetništvo, i jeste se zapitali je li to bilo hrabro? Mislim, ok, da tržište je bilo u redu, ali možda neke druge okolnosti su bile te koje su možda bile problematične. Pa bilo je svakako slučaju hrabro, jel? Ja često kad čitate o ovim nekakvim uspješnim poduzetnicima, onda oni najčešće za sebe imaju nekakvu, barem obiteljsku povijest poduzetništva. Ne znam, djed je bio glavni u selu poduzetnik, tata je nešto bio, mama nemam pojma, a moja obitelj nismo imali baš previše poduzetnika, tako da ja nisam imao od koga učiti, inspirirati se tako dok sam bio recimo dijete ili tako dalje. Tako da sam ja nekako to sve sam se snašao, uspio sam nekako se tome, tim svim začkoljicama snaći i pokrenuti firmu koja evo danas 13 godina uspješno posluje, i to je stvarno jedan veliki uspjeh za mene osobno, da sam se uspio u nečemu pronaći, to možda nisam onako inicijalno bio predodređen da se s time bavim.
Evo, dakle, poruka slušateljima, ne morate imati obiteljsko nasljeđe poduzetničko da bi se počeli i uspješno nastavili baviti poduzetništvom. Tako. Ali evo, što vam je od tih nekakvih poduzetničkih stvari išlo odmah lako, a na koje ste poteškoće naišli, koje možda niste očekivali? Pa lako nam je bilo zapravo razviti nekakav proizvod, znači moj suosnivač gospodin Frane Borazan i ja smo imali već tada dovoljno iskustva u tim nekim tehnologijama koje smo se tada bavili i to smo relativno uspjeli brzo pretvoriti u nekakav proizvod koji donosi komercijalnu vrijednost klijentima i relativno brzo smo to uspjeli plasirati kod različitih klijenata diljem svijeta. A ono što je svakako bilo izazov je da sam ja možda podcijenio kompleksnost upravljanja nekom kompanijom. Znači ja sam diplomirao na fakultetu elektrotehnike i računarstva, ne mogu reći da sam bio pripremljen za biti direktor i dan danas se iznenadim šta sve čovjek mora znati da bi to bio, posebno kako kompanija raste, znači možda je razlika ono kad smo mi bili sami, samo nas dvojica, kad smo bili praktički nije one man band, ali two man band koji smo sve radili sami, a danas kad imamo 65 ljudi gdje stvarno morate različite aspekte poslovanja i razumjeti i moći s njima upravljati da bi kompanija bila uspješna. Pa evo, predstavite evo sada zapravo današnji Siskit. Što ste uspjeli, što radite, kako radite? Pa Siskit je jedna 13-godišnja tvrtka, evo, ulazimo u tinejdžerske godine, vrlo uspješna u svom segmentu poslovanja, znači mi proizvodimo software namijenjen drugim kompanijama, znači mi smo u nekakvom business to business segmentu, s tim da naš segment je nekakav visoki enterprise, znači vrlo velike kompanije su s druge strane koje pokušavaju unutar svog IT sustava implementirati neka od naših rješenja koja im pomažu u podizanju efikasnosti, boljem razumijevanju sustava kojeg imaju, lakšem upravljanju, automatizaciji pojedinih procedura i tako dalje. Znači, na neki način mi smo u poslu uštede vremena tim kompanijama i postizanju nekakvih viših standarda koje su oni sebi zadale. Toni, rekli ste znači da pomažete dakle velikim tvrtkama da unaprijede svoje poslovanje, ubrzaju, poboljšaju i tako dalje. Kako vam se zapravo firme javljaju? Kako oni znaju da imaju problem? Ili im vi ukažete, imate problem? Da, mi smo uložili stvarno jako puno vremena i resursa da bi dobro pozicionirali, optimirali naš website, znači radimo cijelo vrijeme na tome da smo optimizirani za search engine, odnosno što se danas na engleskom kaže search engine optimization, znači ulažemo jako puno vremena u to, jako puno resursa, da sadržaj koji mi proizvodimo na našem webu je relevantan onim problemima s kojima se klijenti susreću. Jako je teško reći da je to samo jedna vrsta problema, znači to je širok dijapazon najrazličitijih izazova s kojima se oni susreću i vi jednostavno morate sadržajem odgovoriti ispravno na ta pitanja. Znači mi te klijente ne poznajemo, do njih ne možemo doći nekakvim, nemamo poznanstva te širine, znači jednostavno vama je web jedini ulaz preko kojeg klijenti primarno mogu doći do vas. I od toga gradite, to je početak, onda naravno kreću i nekakve word of mouth gdje vas postojeći klijent preporuči drugom klijentu ili neki zaposlenik od našeg klijenta promijeni posao pa nas on preporuči sljedećeg poslodavca i tako to ide. Za neke stvari smo se isprofilirali kao stvarno vodeći u tom vrlo specifičnom segmentu i tu smo prepoznati i svi znaju za ta neka naša rješenja koja su vrlo specifična i vrlo unique na marketu, tako da tu smo broj jedan u svijetu za takve stvari. Super. Ono što se može definitivno vidjeti iz svih vaših odgovora da odlično baratate sa proizvodima, uslugama, načinima kako route to market, kako doći do kupaca, webu i slično. I sad evo dolazimo do Željke. Znači sami ste rekli u jednom trenutku da voditi jedno poduzeće, pogotovo od 65 ljudi, nije baš samo jednostavno i da se svaki dan iznenadite zapravo kompleksnošću tog vođenja. Je li to razlog zašto je sad Željka u vašim redovima? Pa ja sam dugi niz godina se borio sa nekakvom idejom da mi treba još jedan partner koji će mi pomoći upravljati s tom kompanijom.
koji će razumjeti poslovanje puno možda bolje nego što to ja kužim. I kad sam upoznao Željku, nekako mi se sve posložilo da je to upravo ona i da ona zna sve ono što ja ne znam i da mi skupa kao tim možemo biti puno bolji direktori tog poduzeća nego kad smo to bili mi sami bez Željke. I zato sam nekako, uspjeli smo sa Željkom naći neki zajednički jezik, tako da nam se ona pridružila prošlog mjeseca i mislim da će to biti jedna vrlo uspješna suradnja. Ja stvarno kao i organizacijski developer, psiholog, mogu reći da organizacije ili poduzeće koje prepoznaju trenutak kad trebaju još nekoga uključiti u svoje redove da im pomogne oko upravljanja jedan, ukazuje na jednu veliku zrelost. Tako da evo, čestitke Siskitu. I evo, prebacujem se na Željku. Dakle, Željka, vi niste informatičarka. Dobar dan. Dobar dan. Završili ste ekonomski fakultet. Nakon što ste, je li cijela karijera bila u IBM-u? Cijela karijera prije Siskita. 28 godina bili u IBM-u, međutim ta karijera je vrlo impresivna, pa molim vas, opišite našim slušateljima. Evo, ukratko par riječi. Da, doslovno sa ekonomskog fakulteta kao pripravnik dolazim u IBM davnih dana, prije rata, prije svega, i imala sam sreću, ja mogu reći da sam došla možda u jednu takvu kompaniju koja je korporacija koja je već imala iza sebe brand, ime i sve, i dobiješ priliku da učiš nekako od početka i da dođeš u nekakav odjel koji te određuje. Ja sam ipak ekonomist i financijaš po struci i onda dobiješ neke prilike i moja karijera u IBM-u i u kratkim brojkama nekih 12 plus 8, u stvari 12 godina sam provela u financijskom odjelu gdje sam prošla stvarno sve radna mjesta, nazovimo to tako, i sve pozicije što u Hrvatskoj, što vani negdje na regiji, koje su na kraju odigrale nekakvu ulogu i u mojoj zadnjoj fazi unutar tog radnog IBM-a. Poslije toga nekih 8 godina sam provela u prodaji, što je jedno ovako specifični odjel poslovanja svake tvrtke, pa tako naravno u IT industriji, i zadnjih 8 godina kao CEO i direktor de facto lokalnog IBM-a Hrvatske, koja je upravo ta pozicija na čijem sam mjestu, odnosno na kojoj poziciji sam i danas u Siskitu, je nekakav to zaokružena slika ekonomiste koja može stvarno, ima širinu nekog poznavanja poslovnog procesa kompanije, i ti moji počeci u financijama i sve pozicije koje sam prošla, što naravno stvarno shvaćam kao neku sreću u to vrijeme gdje smo bili u prilici i stvarati procese na početku i provoditi ih unutar lokalne organizacije i kroz to naravno graditi sebe i učiti i napredovati u toj nekoj karijeri. I kad dođeš na poziciju da si operativni direktor i da si CEO i da vodiš tvrtku koja broji veliki broj ljudi. Koliko je zaposlenih? Mislim, sada je vjerojatno par hiljada ljudi, ali mi smo kroz tu poziciju zadnjih 8 godina gdje sam bila i voditelj operativni i glavni direktor tvrtke i otvorili inovacijski centar u Hrvatskoj, što je opet isto jedna velika perjanica unutar nekakvog velikog sistema da dobijete investiciju, da se širi osnovno poslovanje, i to je na nešto na što sam stvarno i osobno ponosna. Puno toga prođete, ali dobro raditi tu poziciju upravo je bitna ta podloga, i kad vi prođete druge procese unutar organizacije, onda možete reći da na kraju razumijete taj nekakav end-to-end i da možete puno uspješnije voditi same procese i upravljati organizacijom, naravno surađivati s menadžerima, surađivati s ljudima i sve ono što taka jedna pozicija vodi. Evo, iz te pozicije se desio nekakav razmišljanje, ja to kažem onako kroz šalu, gle sad i nikad. Nakon 28 godina nekako se čovjek pita, pa ili ja baš cijeli život trebam biti u jednoj tvrtki, ili bi možda bilo lijepo nekako promijeniti malo nešto u svom životu, odnosno izaći iz te neke komfort zone i iskreno tražila sam nekakav novi izazov, ali šta god to je taj izazov bio. Nije lako donijeti odluku, ja mislim da se jedno 10 mjeseci vrtila samo tu odluku, ali stvarno je nekako presudilo to, još dok imaš i volje i želje i želiš malo neki izazov na vrhu biti 8-9 godina, nema baš puno nekih opcija, naravno u velikim korporacijama ti možeš ići van i dobiješ neku drugu priliku, ali moja odluka bila nakon svega, mislim, meni mjesto tu i stvarno bi voljela nekako dati neku vrijednost još negdje drugdje. To je nekako bilo glavno. Željka,
Ovo je stvarno impresivno, stvarno imate se čime ponositi. Mene ovako kao organizacijskog psihologa i people developera jako intrigira činjenica da ste vi nakon 12 godina rada u financijama mogli izaći iz zone komfora i otići u prodaju. Mislim da je to nešto ovako jedan zanimljivi skok, tako da nije vama ovo tu odlazak u Siskit jedna prvi izlazak iz zone komfora. Kako ste to preživjeli? Pa po meni je u stvari, da spomenem specifično možda prodaja, i dobila sam stvarno priliku od tadašnjeg direktora na IBM-a koji je bio, bili se ti okušalo prodaje, ja mislim da ti imaš dobar odnos s klijentima, s dobavljačima, da imaš tu neku crtu, ti si stvorena za tu prodaju. U igrom slučaja ja sam bila de facto podrška standardne prodaje IBM-a i prodavala sam jedan financijski portfolio, nazovimo to tako, odnosno vezala se to za financiranje, tako da sam mogla spojiti prodaju i suradnju sa klijentima i partnerima sa onim što ja dobro poznajem, a to je nekakav financijski svijet i sve ono što ide s tim, i to dobro onda naravno kroz prodaju dobro raditi na tome i biti uspješan u tome. I vodila sam naravno ne samo Hrvatsku, nego imala sam sreću da vodim i zemlje šire regije koju tada pokrivao lokalni, odnosno IBM regionalno, tako da sam imala priliku upoznati i poslovanje u nekim drugim zemljama i da, to je jednu stvarno širinu toga kako to funkcionira u drugim zemljama, koje su to ograničenja od tih nekih zakonskih do svega onog što vi morate u nekakvoj prodaji znati. I čovjek se i tu posebno profilira, jel? Imate priliku da prođete neke prodajne škole i sve ono što velike korporacije ulažu i dobar je spoj znanja koji imaš sa tim da radiš konkretno s klijentom i s partnerom. Kad si ti u financijama, onda si ipak u nekoj operativi i pozadini, naravno to je struka za sebe i to moraš voliti. Ja mislim da stvarno pravi financijaši moraju biti imati tu neku žicu isto kao što moraju i developeri i svi drugi, ali kad izađeš malo u tu prodaju je veliki iskorak jer imaš rezultat, imaš target, imaš cilj koji želiš postići, želiš biti uspješan, ali po meni isto to bilo nekako i škola koju naučiš i što mislim da uvijek treba reći nekako i mladima. Ja to kad pričam o nekom mentoringu, coachingu, uvijek želim reći moraš iskoristiti priliku jednostavno koju te se pruža i uspjeh u svemu pa i u životu je da izađeš iz komfort zone, da prihvatiš neku priliku i da prihvatiš neku promjenu. I onda radom i trudom uvijek čovjek na kraju dođe na svoje. Pa čak i neuspjesi kroz život nas stvari uče. Tako, ne mogu reći osobno da imam neke velike neuspjehe i stvarno sam ponosna da kroz sve te promjene uvijek je to bilo na kraju uspješno i u svemu budeš dobar i top i to i čovjek je ponosan, ali kažem ne treba se bojati neuspjeha, znači uvijek je strah izaći iz komfort zone što ako failam, jel tu mi je dobro, tu mi je super, što bi sad čovjek nešto mijenjao. Treba izaći iz svega i dati si priliku. To i objašnjava taj poduzetnički duh da se dođe i da se iskita. Ali evo, koji su vam bili najveći izazovi na mjestu, dakle, direktora IBM-a, odnosno direktorice? To je ipak opet jedna treća priča, najkompleksnija. Biti direktor društva koji nosi za sobom naravno i sva ona zakonska i druge stvari koje moraš poštovati, naravno pogotovo u velikoj korporaciji koja ima neku svoju uređenu strukturu, izazovno je i naravno da je čast, ali je jako odgovorno i de facto i naporno. Tu sad imaš sve aspekte i od kadrovske službe s kojim se kao direktor moraš nositi zajedno sa svojim menadžerima do strateških stvari, do onih operativnih stvari, ali evo kažem, najveći izazov po meni je i ono što me na kraju izgradila je upravo ta CEO pozicija i to jedno znanje koje i radi trud koji je prepoznat godinama, pa gdje ja IBM rekao ok, mislimo da si dobra osoba za tu poziciju, dali smo mi tu priliku i iskreno najduže sam ostala na toj poziciji. To isto govori puno, ja bih rekla, zato što naravno to je pozicija koja nosi i najveći stres i najveću sve i pozitivno i negativno što bi se reklo, ali to nas nekako izgradi. Mislim, i loše stvari treba se znati s njima nositi, treba znati sve ono što donosi takva pozicija, treba s njim baratiti i menadžirati, ali to nas sve skupa nekako izgradi. Ja dosta svemu pristupam onako nekako emotivno i mislim da treba imati empatiju na svemu, pa i na poziciji direktora, treba prepoznati te svoje menadžere, te svoje ljude i kako ko diše. Nekako uvijek volim znati sve lako s ljudima je najteže. Onako u šali, ali to se svede na to ne znači u super lošem smislu, nego
upravo da stvarno se trebaš prilagoditi. Znači trebaš se prilagoditi tome da su ljudi različiti, da različito razmišljaju i da u svemu tome uspiješ različite ljude nekako dobiti za jedan cilj, ali nekako pomiriti sve možda i te neke različite i karaktere i načine i stilove vođenja i to sve. Leadershipska pozicija, što je sigurno CEO pozicija u IBM-u, to tvrdim odgovor koji svaka druga i što sam imala možda sreću što sam bila u korporaciji koja ulaže u to da pripremi svoje lidere, nazovimo to tako. Znači kroz ovo neko svoje ranije faze u IBM-u ja sam prolazila nekakav mentoring program, coaching program, leadership program, mislim opet to doživljam kao osobnu sreću da sam bila u takvom sustavu koji ulaže. Recimo takve programe sad radimo i u Siskitu, takve programe vidim da radi puno organizacija i pogotovo IT u Hrvatskoj, što mislim da je sigurno pozitivan trend i treba na tome raditi. Evo i kroz to svoje nekako iskustvo sam imala sreću da sam bila dosta dugo godina i diversity ambasador gdje možeš davati neke primjere i smjernice i uvoditi neke nove stvari. Bila sam savjetnik Ekonomskog fakulteta zadnjih par godina i kroz to smo puno radili na tom nekakvom obrazovanju mladih, ne samo Ekonomskog fakulteta nego šire nekakve zajednice. I mislim da svi koji su na takvim pozicijama u svojim firmama gdje god bili, po meni su nekako dužni dati nešto i toj zajednici. Znači nije dovoljno samo, naravno mi želimo uspjeh svome firmi, svoj poduzeću i to je naš primarni gol, ali kroz sve što radimo, pa i sad kroz neke inicijative u Siskitu, treba naći vremena kako i podržati nekakvu tu širu zajednicu kroz bilo koji segment koji možda nedostaje, fali, a mi možemo podijeliti neka svoja iskustva, neka svoje situacije koje smo imali u životu, pa nekome ipak možda malo pomoći da brže preskoči neke što kažemo dječje bolesti i to. Tako da ima prostora za ljude koji malo se žele potruditi. Izvrsno. Da. I evo, da se ponovo vratimo na Siskit, osobu ovakvih kvaliteta i kompetencija sasvim sigurno znamo da su, da se izrazim hrvatski, hantale brojne firme. Zašto Siskit? Gdje se tu prepoznala ta ljubav? Pa spomenut ću nevjerojatno, s obzirom da sam relativno nova tamo, bilo je ovako par pitanja, intervjua, tema i nekako su dosta ljudima je ovo bila zanimljiva tema kako je neko iz IBM prešao i moram reći da me svi živi to pitaju. Znači to pitanje ne znam ko mi nije postavio što Siskite, što negdje drugdje i zanimljivo, ali da, valjda je stvarno ljudima to zanima, pa mislim i moje bilo i logično je da svi pitaju kako baš si sad izabrala njih, jel? Istina je, da, naravno, mislim da je malo ljudi koji su možda stvarno imaju ovo u svom CV-u, jer ti kad si i to na mjestu si i sve što sam ja prošla stvarno daje jednu širinu, znači kao što je Toni spomenuo i on je prepoznao, ja sam sve suprotno od Tonija, znači to smo na prvom našem sastanku, prvo nekako smo se kliknuli, naravno počeli smo pričati puno o tome, ja sam njemu rekla ti u stvari tražiš sve suprotno od tebe, a to sam ja, ili ja nisam ferovac inženjer i ni pola toga ne kužim oko samog kompjutera i IT-a, ali upravo to, znači tražiš neko koji je drugačijeg razmišljanja, koji je drugačijeg obrazovanja, znači sve ono kontra da možemo zajedno super funkcionirati u tim nekim različitim područjima i moja odgovornost u Siskitu je slično nečem što sam već imala u IBM-u, odnosno cijeli operativni taj segment poslovanja, ali to je podrška prodaji i naravno i kadrovski dio, pravni dio, financijski dio i sve što nosi organizacija i vođenje jedne organizacije. Mene u stvari, kako je bilo razmišljanje? Moje čak i razmišljanje inicijalno prije nego što sam se srela s Tonijem, ono što on već spomenuo, oni su prepoznali da sad je situacija u tvrtki koja je toliko već narasla, tvrtka koja ima i viziju i potencijal i strategiju, znači to je ono što odmah nekako na prvu sam rekla, to je tvrtka koja ima dobar proizvod, super, wow, na međunarodnom su tržištu, to su im klijenti, znači sve ono što je meni tada nekako bilo, to bi mi bio izazov, znači moj rad u IBM-u je mene pripremio za rad sa nekim stranim klijentima i to čak mi je bilo razmišljeno odlično, nešto skroz drugačije od onog što sam ja navikla u bivšoj firmi, drugačiji proizvod, drugačije okruženje, puno mlađi tim, agilniji su, manji su, ali to nosi sa sobom neke druge prednosti, automatski i to prepoznavanje da su oni u trenutku kada stvarno trebaju nekoga ko ima tu širinu, jer organizacija sad
postala velika i planovi su da ćemo biti puno veći i da ćemo rasti i postoje mnogi strateški planovi i inicijative i ja sam se nekako prepoznala da kroz to iskustvo koje imam mogu stvarno dati neku vrijednost toj tvrtki i mogu konačno primijeniti sve to još nekako od početka i posložiti neke stvari, iako je to tvrtka koja ima stvarno sve implementirano i posloženo, ali naravno rast nosi svoje i to treba sasložiti u još neke dodatne stvari koje će pomoći da organizacija bude efikasnija od timova do procesa i svega drugog što ide. Moje razmišljanje je bilo, wow, tvrtka koja radi s takvim klijentima, čak i negdje IBM, ja mislim, bio na listi, jedan od prvih klijenata, znači, oni rade s mojim IBM-om. I s takvim važnim klijentima, znači, proizvod je jedinstven u svijetu, globalno široko tržište, tvrtka koja ima strategiju, viziju. Mi smo se nekako, moram reći, kliknuli, ja to volim zdravo reći, našli. Znači, to su dečki, naši dečki iz Hrvatske koji su razvili takvu tvrtku i digli je u toliko kratkom vremenu na takav nivo i koji imaju daljnje planove, a ostali su jednostavni ljudi s kojima možeš normalno raditi. Nekako smo se, na prvo odmah mogli reći, rekla bi da smo se nekako i našli. I vidim da vidjela sam nekako, ok, oni trebaju baš nekog mog profila, ja volim posao koji ja radim, jer to je ono što mi ispunjava, nije mi problem i taj multitasking, različiti odjeli, ti tu imaš stvarno širinu i izazova i problema koje treba riješiti, što kaže, to nikad nešto vidim da želim što prije to napraviti. Zanimljivo je, svaki dan ti je drugačiji jer je to stvarno široki spektar neke odgovornosti koje imaš puno fleksibilnosti i mogućnosti. Tvrtka kao što je Siskit je možda u nekim stvarima suprotno od onog što je velika korporacija, znači puno se je plića ta struktura, ti možeš inicijative koje misliš da treba napraviti, mi se brzo dogovorimo šta trebamo, gdje želimo investirati, koji su nam neki prioriteti i nema tu sada meni treba ih 3-4 vertikale odobravati da se nešto napravi. Znači, to daje isto onako jedan elan, kako bi rekla, da super, možemo stvarno posložiti puno stvari, puno jednostavnije i brže. Odlično. I evo, Toni, koja je zapravo sad vizija Siskita? Pretpostavljam, Toni, da ste dobili novi vjetar u leđa, nove neke ideje, dakle da se oslobodi jedan prostor za još dodatno da se izrazite u svemu što ste jaki. Dakle, što zapravo zajedničkim snagama želite postići? Mi smo u jednoj sad fazi kad zapravo treći put izgrađujemo ovu firmu zbog raznih promjena, brzih promjena tehnologija u IT-u. Ovo je sad treći put da izmišljamo nešto novo i sad smo na pragu nečeg vrlo zanimljivog. Željka nam tu donosi jedno zanimljivo iskustvo svog rada u stvarno velikoj kompaniji. Takve slične kompanije su i naši klijenti i sad otvaramo jednu skroz novu dimenziju tog našeg poslovanja i jednu novu ponudu proizvoda i to je nešto što nas stvarno veseli. Svaki dan imamo vrlo različite izazove koje skupa rješavamo i mislim da je to negdje gdje se Siskit sada nalazi. Znači, naša stvarno vizija je biti tu vodeći u tom segmentu dobave platformi za management Microsofta 365 i ja vjerujem da ćemo u tome uspjeti. Rekli ste da vas vani prepoznaju. Kakvo je stanje u Hrvatskoj u smislu digitalizacije? Moram pitati. Pa, ja iskreno nemam previše dotica. Domaćih klijenata imamo jako malo i ovo što mi radimo je vrlo specifično i naši klijenti su primarno IT odjeli unutar velikih kompanija, tako da mi imamo jako male doticaje jako se rijetko susrećemo s nekim ostalim odjelima. Meni je možda dobar moment bila ova sad pandemija kad sam stvarno primijetio da su kompanije u Hrvatskoj kao potrošač konačno su prepoznale važnost digitaliziranja. Ono što je moj strah da neće sad nakon prestanka pandemije te neke dobre prakse izgubiti, jer tu stvarno leži jako veliki potencijal. Kod nas je nažalost još uvijek ta manija nekakva s tim papirima, prikupljanjem papira još uvijek dosta izražena i svi volimo imati te papire. Mislim da tu kompanije treba gledati gdje mogu ulagati u dobar software koji će im pomoći da zapravo brže prođu kroz tu svoju nekakvu digitalnu transformaciju, tranziciju u neko okruženje koje je bolje digitaliziranije i slično. Jer ono što se zapravo dešava, to je velika prednost za kompanije, ali isto tako je prijetnja za sve one koji neće se dovoljno brzo digitalizirati, jer će sutra tu doći neka velika američka kompanija koja će ponuditi,
taksi preko mobitela, naručivanje ovog ili onog preko mobitela. Tako da ako vi niste u skladu s nekakvim mogućnostima, danas je nekakvoj američkoj kompaniji tržište cijeli svijet i oni jako brzo mogu ponuditi svoje usluge pomoću tih platformi. Sve više susrećem sad u zadnje vrijeme primarno američke kompanije koje nude nešto as a service, onda oni kažu. Mi smo CFO as a service. I sad vi angažirate nekog, on vama na taj način to može ponuditi u svoju nekakvu digitalnu uslugu savjetovanja za ovo ili ono. Tako da tu su sad, čini mi se američke te kompanije u tom nekom consulting biznisu prepoznale neku novu dodatnu vrijednost. Dakle, ako dobro razumijem, tu ćete se, odnosno borite se sa svjetskom konkurencijom. Da. Koliko ste jedinstveni ili koju imate jedinstvenu dodanu vrijednost u odnosu na druge i zašto bi neko izabrao Siskit, a ne nekog drugog? Pa mi imamo, znači, u tom problemu koji rješavamo, da sad ne idemo u dubinu samog problema, a imamo neki svoj način kako to radimo i dosta smo tu, ajmo reći, uporni u toj tvrdnji da je to najbolji način. I onda jednostavno prodajemo taj naš najbolji način i klijentima kojima se svidimo i s kojima kliknemo, to je dobro rješenje. Naravno, konkurenti nude nešto na svoj način, ne kažem da je to loše rješenje, da pače, nego jednostavno oni imaju neku svoju viziju koju mi ne slijedimo, ne kopiramo, nego radimo na svoj način. Evo, kada već govorimo o digitalizaciji poslovanja, što je danas spremnije za nju? Mogućnosti suvremenih tehnoloških rješenja ili, ajmo reći, mentalni sklop ljudi? Ako mene pitate, ja mislim da je tehnologija još uvijek puno napred nego što smo mi spremni prihvatiti. Isto tako mislim da je izazov, kako godine idu, onda se svi mi lagano opiremo nekim novim tim stvarima, bilo nekoj novoj društvenoj mreži koja sad više nije za našu generaciju nego za, recimo, generaciju naše djece, onda je njima to sve puno prihvatljivije nego što je možda nama, jel? Tako da tako je u primjeni u poslovanju. Neke stvari su vam možda tu ekstrem ovako kad ih gledate i niste ih spremni prihvatiti, ali sutra će to biti normalno, da. Dakle, eto, mi kao ljudi kaskamo, ali evo radimo na tome. I evo za kraj, ukratko, još samo onako nešto zanimljivo, Toni, privatno o vama. Pa nemam pojma. Splićanin na privremenom radu u Zagrebu. Mislim da ta neka dugogodišnji privremeni rad ne znam, mene drive uvijek naše dalmatinsko da šta manje raditi, jel, to je nekako cilj, ali onda izmišljate te neke softvere da oni rade umjesto vas. Jedni poznanici su izmislili sad nekakve robote koji kuhaju, tako i mi u Siskitu izmišljamo softver koji radi za druge informatičare da bi mi informatičari manje radili, a svejedno primali dobre plaće. To je neki cilj. Ja. Super, odlično. Željka, nešto zanimljivo, znam da trčite. Da, to je moja velika ljubav. Sad sam ponovo u školici, znači ponavljam od prvog razreda, zbog druženja i svega, malo odlučila sam se čak sad krenuti nekoliko školu trčanja proći da bi se pripremila za polumaraton u Zagrebu, tako da, ali trčanje je moja velika ljubav još u srednje škole. Evo, ja sam Požežanka u stvari na privremenom radu u Zagrebu, to je moram reći zbog svojih dragih Požežana i uvijek mi je drago otići u Slavoniju, ali evo, taj privremeni rad znači traje duže nego moja karijera. Ako uzmemo i one fakultetske dane kao nekakav rad, onda stvarno bi to sve već broji velikim brojkama. Da, trčanje, to je moja velika ljubav, imam 3 divne dječice, evo, dječice, ja ih zovem dječice, a toliko su velike da neki već su počeli raditi, drugi su već u fakultetima, ali evo, to je to nekako ukratko najvažnije. Super, i evo, neka poruka za kraj, Željka. Pa ne znam, ja bi nekako razmišljajući sad o tom svom nekom prijelazu i promjeni nakon toliko godina, ipak govorimo o emisiji koja govori o uspjehu i o psihologiji uspjeha, pa možda samo za kraj kratko reći, mislim, ljudi, izađite iz komfort zone, život je prekratak i treba se odvažiti na promjene. I ako uspijete u jednom, uspjet ćete sigurno i drugom, jer to je stvar karaktera i čovjeka koji se ja hoću uspjeti.
i moram biti uspješan i onda ideš i učiš. Ja sam baš nedavno zaključila i komentiram kolegama u Siskitu, ja u stvari učim od njih sada, jer baš ta promjena iz jednog svijeta u drugi svijet i to mi je bila nekako i odluka. Ta atmosfera koja je u toj firmi, ta divni mladi ljudi, prekrasno i kad promijeniš i okruženje, naravno i poslovno, jer to je infrastruktura drugačija, platforma drugačija na kojoj se radi, ja učim i znači svaka promjena je dobra promjena i promjena je ta koja nam daje prostora da se mi dalje gradimo. Bravo. Tako da treba se odvažiti na promjenu. Evo. Hvala. Toni, poruka za kraj. Pa evo, ja ću se nadovezati na Željku i na vaše prethodno pitanje, a to je da svako može biti poduzetnik i to treba probati i ne treba se bojati, ajmo reći, neuspjeha. U Americi propadne, čini mi se 2/3 novih firmi u prvoj godini, tako da bankrot nije nikakva katastrofa, nije nikakva sramota, nego je to nekakva škola koju možete sutra bolje iskoristiti u sljedećoj iteraciji, možda napraviti još uspješniju firmu. Kako kažu, ne probati je neuspjeh. Tako je. To. Eto, ja vjerujem, dragi slušatelji, da ste uspjeli danas čuti da put do uspjeha kreće sa prihvaćanjem neuspjeha kao jednog krasne povratne informacije. Jako se zahvaljujem mojim krasnim gostima koji su iznimno zanimljivi, mogli bi napraviti 5 emisija, ali evo, vrijeme je da završimo. Hvala lijepa gostima na gostovanju. I evo, doviđenja gostima i do slušanja, slušatelji, do neke nove psihologije uspjeha.